Emizane biri yonka niyo zanrwa mu pakezi aho garuka FC Singire ya Rwisigiro na goli biraharubusha na kubatera kuno nyanda buri mu box wano Rwanda Ogundu muzana hagati ya Lions FC hamwe na Nyakatembe gusingira na goli mwarubusha acayi bwa amabara Mukomeze mu training tuye mu team nonji nza kujitwara Kampala ezane n'abanyakampala mureba mpiro guriyo nimwe bamanya ngo nimwe sima Madam Ana okwiza kukayayira akarebe emyoga yitu tumusimira cyumweru kuno yeye tumeho tumwasemererwa mpira se Wanyakabungo Isaac Ana we oyine orange Omugandi timu y'omupira gw'ebigira bw'ishomero rya Kyabenda SS tandikireza district ya Kamwenge no Businguzi aho basingire Kibare High School na goli 3 harubusha Imipira twagitandikaje y'abana b'amashomero aba post primary kandi Kyabenda secondary school yabanza muna Kibare high school kandi Kyabenda yatunga umuco go kwangura go muzano aha goli 3 haribusha kandi hatabaza kuzamu ni timu ya Mpanga secondary school kandi hamwe na Kamwenje vocational secondary school. Mu groupe tuwotino groupe si chonkito hana ro groupe me 8 tine Mpanga Boka Kyabenda SS Bigule SS na Kibare ni groupe 8 so far timu yetu twakafuna wini 2 kubaza twabanza muna Kibare twatiteri 3-0 then twajali Mpanga SS Mpanga twatiteri 2-0 so far ndo tukurembire tembo Impakezi z'urukayano rw'amashomero garukurenga 10 nizigumiza mu Nyencyakare amakuru agagasha kwa Anton Atwine hamwe na Dan Basibye